Our Hiligaynon word for the day is dali. Dali. The Hiligaynon word dali means to be quick, prompt, fast, swift, speedy, or rapid. It also means to hasten, hurry, scurry, make haste, quicken, speed up, or accelerate. Dali. Dali. Here are our example sentences for the Hiligaynon word, dali. Tungod sa ano nga nagadali ikaw? Why are you such in a hurry? Why are you in such a hurry? Tungod sa ano nga nagadali ikaw? Nagdali siya sa pagpauli kay may masakit ang nanay niya. He or she hurried home because her mother is sick. Nagdali siya sa pagpauli kay may masakit ang nanay niya. Dalia. Dalia. It means to be quick, hasten, or make haste. Dalia. Gindali niya ang pagsulat sa kay fulano. He or she wrote fulano without delay. Gindali niya ang pagsulat sa kay fulano. Gindalian nila ang balay sang trabaho. They set to work on the house with dispatch or without delay. Gindalian nila ang balay sang trabaho. Padalia ang iya paglakat. Tell him or her to walk fast. Padalia ang iya paglakat. And that is all about our Hiligaynon word for the day, dali. Dali. Madamo gid nga salamat. Thank you very much and see you in the next one. Bye!